Dobra večer, dragi prijatelji. Mi napravite golema čest što dojdovte i golema radost što ovi etažni temi nekako će biti dat polesni od koja će ih spodelime. Ja svi stojam na raspolaganje osobeno za delot od razgovorot, a ne možem da predvidam koliko dolgo će zboruvam bideki. Oni koji nešto izveduvat, glumcite, akterite, sviračite i pejačite, sekogaš ja precenuvat kondicijata na prisutnite. Tije možat podolgo i se nadeva da i publikata može isto toliko dolgo, no ke se obidam da se usoglasam so neko je vreme u 20 na minuti, vo koje ke se obidam da gi sumiram nekoj od glavnite probleme. Filozofski se razbira na ovoj. Isključitelno se nadevam ke se oglasite potresuvački film. Film od što otvara mnogo dilemi. Živejeme vo strašen svet. Ta nevidljiva ograda je tuka od koga postoji civilizacija. Ne je ta avstralijski monopol i ne je ta vrzana za period od nekada 915. do 970. v odnos na luđato, a inaku za zajcite postoji do danas. Ogradata protiv zajcite. Ogradata koji gi razdeluva dva sveta, ta nevidljiva ograda je tuka postojano i zato velam strašen je svetu tvo koji živejeme. Bidejki dramatično gi razdeluva luđeto na način od koji jednite gi doveduva celosnovo podredena položba u odnos na drugi. Dve raboti se tuka bitni. Prvo, ne im je polesno na onije koji su od ova strana na ogradata, od koja sme i nije. Će rečete, za sreća nije sme od ova strana, a ne od ona. No da li je to sreća? Što je sosovesta? Da znaš da kad si od ova strana koja sušnost predizvikova onakvi stradanja i maki. Ne nešto što čovjek koji ima sovest će go smeta za predimstvo. Da vidiš na stranata na pobednikot ako to go čini porazeniot mnogo stradanja i ako to i poraz na porazeniot je v osnova nezaslužen. Go pravi čustvo to deka si od pobednička ta strana, čustvo kako da si na pogrešna strana, kako da beše podobro da si od ona strana na ogradata. Iako film odlegува u 1931. godina, odnosno so ta godina se slučuva nastanutvo koji, eto, 9 nedelji ide to, pa bi rekao spektakularno, neverojatno, bekstvo, vistinski podvig. Ja sednaš napravim 710 km peš za 9 dana, međutim, ovo daleko po dobri uslovi. I 2000 km koliko ovi je devojčinja, barem dve te od njih napravija, oti to je tuka nekada 1200 milija. Se mislim i kako sportski i kako fiziološki pogled podvig prosto neverojatno. No filozofska ta tema je ogradata. Ogradata koja go deli ovoj svet na svetot na zdravite i svetot na leproznite. On je koji ima lepra ili bolest koja na nekoj način nas ne obrzuva, koji smo od ova strana ogradata, da prevzememe nešto da gi izlekuvam. Vtoriot filozofski problem je problem što konkretno ova ograda za koja zboruva filmot, ne je ogradata među neprijatelite. Ona što je strašno, to je deka ovije devojčinje ne bile izloženi i oni je, i ljadnici drugi. Ne bile izloženi na to, na što bile izloženi od omraza. Tuku, ako ne veke od ljubov, kako agape ili ušte pomalku kako eros, a ono sigurno kako milosrdije. Stradanjata se posljedici na milosrdije. I to je ona što je problematično. I tuka se otvara ključni od problema. Imame li
alibi, moral, no i filozofski, racionalan. Da ги воведуваме во нашиот свет против нивната волја, дури и под предпоставка дека нашиот свет неспорно е подобар, неспорно е похуман, неспорно е супериорен во секој човечки поглед. Тоа е една од дилемите кои се поставуваат со овој филм, а втор проблем е врз основа на што би го имале тоа право. Постои само еден уверлив аргумент. Врз правото на оној поцивилизираниот, супериорниот, со еден збор. Супериорниот. Но каде што е супериорниот, од другата страна е инфериорниот. И она што е проблематично, дали во тој случај можеме да зборуваме дека и едните и другите се човечки суштества, односно дали се човечки суштества од ист ранг. Дали тоа не значи дека на еволуционо или еволутивно стојалиште едните се на повисоко ниво и дека тогаш имаме право на некој начин да им помогнеме да се вивнат до нашите возбудливи височини, на оној самаритјанец кој му помогнува на оној што е во ситуација да не бара помош, но која ние сме должни да му ја дадеме. Должни ли сме? Предпоставката, значи, во анализата која би филозофски го поставила проблем од мојот аспект, би била таа невидливата ограда која е тука. Не е оградата на непријателството. Таа е оградата на чувството дека светот, како цивилизација, како историја, всушност има една цел. И дека една група оди право кон таа цел. Дека другите на некој начин го губат патот или ја губат силата. И дека ние кои го водиме патот и кои ја имаме силата, треба да им помогнеме на оние кои го загубиле патот и кои веќе немаат сила. Дури и кога тие тоа од нас не го бараат. Тука ми паѓа на ум, мислам, репрезентативен еден веќе малку подзаборавен антрополог, тој е Тејар де Шарден. Тој ја изразува многу јасно токму оваа идеја. Идеја на едно милосрдие на супериорниот кој е тука да му помогне на инфериорниот. И против негова волја. Затоа што е тоа законот на цивилизацијата. Тоа има една, така да кажам, култна формулација која тоа го изразува. Прво, дека целата еволуција има јасна цел. Анорганската, космичката, таа цел води кон човекот. И таа формулација гласи: космогенезата има цел да ја создаде, да го создаде човекот. Во една друга формулација вели: антропогенезата е круна на космогенезата. Значи, целиот универзум, сето ова што астрономите го истражуваат и што е можеби бескрајно, а можеби недогледно крајно, милиарди галаксии, така, сето тоа е со одредена јасна цел. Не може да е случајно. И таа цел се фокусира во оваа планета и на таа планета во животот, а животот води кон човекот. Така што антропогенезата е круна на космогенезата и нејзина одгатка. Големата тајна зошто е космосот. Заради човекот. Тој е начинот, и сега тој, бидејќи е католички свештеник, иако го избркале ради оваа книга, сушност ги поврзува двете работи. Тој е начинот на кој Господ решил да го реализира својот план за човекот. Сета таа огромна, бесконечна, неспоредлива материја, како анорганска, како простори, како милиарди созвездија и така натаму. Сето тоа е насочено кон ова. Сега внатре во нашиот цивилизацијски круг имаме истата таа, како што би рекол тој, ортолинеарна цел. Цивилизацијата исто така води сите тие разни цивилизации, разноразни бренч, така да кажам, разгранувања. Моćни цивилизации кои исчезнале, маите, ацтеките.
Asirija, Egipet, сето тоа е сушност, тоа се оние галаксии, кои водат полека кон ова што е сега нашиот свет, а тоа значи нашиот европски свет. Ортолинеарна, праволинијска. Негова метафора за развитокот на историјата е, сега ќе ви кажам еден краток виц, двајца кумановци разговарат, ми се роди дете. Браво, Машко, Машко. Какво име му дадовте? Па на бабу Јелку. Како на бабу Јелку, а Машко дете? Па Борче. Имено, борот е негов символ. Бор, како што знаете, стебло потполно рано, неразгрането, тоа се оние иглолисни дрва, меѓутоа борот е особено и белиот и црниот бор, Pinus nigra и Pinus silvestris, Pinus alba, сите се типично еден столб кој води горе и само тој врв води. Пресечете го врвот, вршицата кај борот, он веќе не расте. Кај другите дрва, бочните гранки, ако ги пресечете или горната, од бочни гранки може да продолжи. Тоа е негова метафора за цивилизацијата и за целиот универзум. Постои еден централен дел кој води. Што е со овие бочни гранки? Кај боровите ти отпаѓаат. Ние им помагаме со тоа што ги сечеме, да не му земат силата. Така што цивилизациите или одумираат како гранки, природно овие другите. Или некој им помага да отпаднат, за да продолжи главната сила. Главната сила е нашиот европоцентрички модел. Ние сме тоа. Доволно е да погледнете, вели тој во светот. И ќе видите дека се води кон тоа. Тоа е тој модел. Во филозофска смисла, идејата на тоа дека имаме обврска и имаме право. Обврската можеме да ја игнорираме, но правото не можеме. Вистина, цивилизацијата расне само преку еден дел. Како што борот расне само преку својот врв. Другите гранки не растат. Не знам дали сте знаеле, но имав еден пријател кој долго време се закануваше на неговата мајка дека во некои мигови на депресија ќе се обеси на една гранка која тогаш беше колку него висока. И таа ме молеше: кажете му, професоре, да не збори вака, ме прави несреќно. Не реко слободно. Вика, чека само да порасне доволно да се обеси на таа гранка, реше. Викам, слободно, кога ќе порасне гранката, нека се беси. Како и вие така зборувате? Не расне гранката. Таа гранка ќе остане вечно тука. Така што и ако некоја стои, да речеме, под жицата, а над неја оди жица, проведувате за некоја ваша викендичка. Не плашете се, нема го ова гранка да стаса и да направи краток спој. Само врвот расне. Тоа е точно и за Тејар де Шарден, тоа е доволен аргумент. Тоа е тој модел генерално. Конкретно овој австралискиот и англосаксонскиот модел наоѓа свое покритие во една книга која е прилично заборавена, иако авторот е се уште доста познат. Тоа е Джордж Херберт Уелс. 1923 година тој објави книга Men Like Gods. Луѓе како богови. Луѓето како слични на боговите, налик на боговите е превод на овие босанско, српско, хрватски и така натаму. Значи, оние што прилегаат на богови. Луѓето кои прилегаат би било можеби најдобро во македонски. Во таа книга еден господин со својата сопруга случајно влегува во паралелниот свет. Еден мал кикс. И тој влегува така едно 60.000 години напред. И тамо живее наеднаш се наоѓа во светот каков ќе биде за 60.000 години. Потполно Тејар де Шарденовски модел. Нема други цивилизации. Само она што расне. Сите други отпаднале. Како, дали со сила, дали со милост, али во секој случај ги нема. И сите луѓе се слични на боговите. Преубави, стројни, лични, интелигентни, добронамерни. Напросто прилегаат на богови. И светот е една, така да кажам, успешна анархија. Нема власт. Знаењето е наша власт.
nema vladetela. Jedna kombinacija na ekstremno levičarski i ekstremno desničarski ideji. Idejki koja će se prodlaboći ovoj analizata će vidjeti došto desničarski, zato što je to asusila provedeno. Oni je koji se protivale bile granki koji bile prepileni, pretesterisani, kako da kažem. To je bila istorijata na čoveštvo, to za tije 60.000 godina koji se prednasa, koji ovoj slučajno imali privilegija da ga vidi. No, idealot je levičarski, tako da kažem, rano hristijanski, site sme jednak. Nema siromasi, nema bogataši. Prestapnici će biti tokovani su zlatni okoli. Neka se najada, tako im je do zlata. U ta smisla, sve koji ima sve što treba, sve je izvanredno, sve je sredeno, no cenata bila otprilike ova cena. Nekakva ograda. Od toja vreme veke nema da ima ograda, ograda ta je odvišna, bidejki nema veke, on je drugi te koji treba da gi dovedeme do... To je toj jedan model i to je dava jedna paralela koja je alarmantna. Imeno tog ona što go spomnjavamo. Za da se opravda ovaj model, za da počneme da prilegame na bogovice, što nije dadeno sporedete i te ardešardenovska entelehija, nije stremime kon ona što je vo nas najdobro. No nije sme izraz na ona što vo antropos, vo homo sapiens sapiens, nije nesme, kako što znajte, samo homo sapiens. Tuko sme, malku nije to, a nije sme homo sapiens, sapiens. Vidot, dva pati treba da sme umni. Ona sapiens je mudri, nije sme mudro, mudri. Podvid mudri, pametni. Znači, za nam da ni bide, tako da se kaže, jasno što je, celta koja treba da ja postigneme, ona najdobro da go izvedeme od sebe, naše to alibi za sve ona što go pravime od drugite koji se slični na nas, a no koji neni se ravni. I pravekija ta paralela, jedan od sogovornicite koji go vovedu ovoj bračem par idejata na to, vo suštinata na to idno opštestvo, veli, ako bi pravili sporedba, vijeste vo kon nas, kako što se vašite babuni ili mandrili, vo odnos na vas. Znači, nije sme sega toliko superiorni kon vas, koliko što se vije superiorni duri ne kon apes, nego kon monkeys. Šimpanzite, gorilite i orangutanite se povisok vidno, babunite i mandrilite se ponizok vidno, oni se mankisti, a ne se apes. Znači, to je mnogo golema evolutivna razlika. I nije kako čoveštvo, to će evoluirame i fiziološki, i socijalno, i moralno, i estetski, i na site načini će prodolžime da evoluirame. No to je toj vrh, ta vršica, ta na borot, na toa borča. U ta smisla ova beše šok i šlakanica na site. Gi impresioniraše, gi voskiti, site osveneden. T.S. Eliot, poet od Eliot, koji se počustva toliko pogodan so toa, što reče, to je nečuvena blasfemija. Da se kaže deka je čovek u ovoj denešen, ili onoj koji je uopšto čovek, čovečko suštestvo, mandril ili gibondur, ovo upotreba i ponizok vid, babun, gibon, mandril, nekog pati, deka je nakuso majmun vosporedba kon bilo koga. Ne za 60.000 godina, za 6 milioni godini. Nema jas, nikoj od nas. Nema da bide majmun, vo izvesna smisla, nema da bide aboriđin, kogo Mr. Neville će go kreva na povisoko nivu. Iako se služa tveri, nevi su neolitski alatki, ne razmisluvat baš kako neolitski ljudi, nešto im teknu. No, očigledno je to dobronamerno. To je ono što je strašno. Killing me softly, znači u ovoj slučaju mercifully, navistina su milost, a gi uništuva realno. I svega Eliot na to odgovara, na nikogo, duri ni na sami od Gospod. Čovjek su svojata samosvest, jednaš vospostaven, ne je majmun vosporedba na čovjeku. Ova svega izgledaše odnovo disastrous ili blasfemus, to je strašno blasfemično, kaj drugite, nikon Gospod, no to je vospostavi toliko ta paralela. Ne, zato što imame ona, ako sme za religiozni ljudi, spored slikata Gospodova napraveni, a spored ona što mu pridavame kako atributi su svesta.
Togaž naprosto ona što je jednaš postignalo do svesta, se krenalo na to nivo. To suštestvo ne može veke nikogaš i kod nikoga da bide postaveno ovo inferiorna položba. Osobeno ne na nivo majmun čovek. I tu kad se otvori jedna polemika koja dolgo traje, ova prilika, dobro je ako neko se interesira da pogledate jedna druga knjiga 872 od Samuel Butler, obraten anagram od nowhere, nikade, znači utopijsko je erehon, taka je napisana, namjerno na kontra. Međutim, i ta se slučuva nekade vo tije regioni, na Nov Zeland. Inaku, knjigata na Wales vlijaješe mnogo vrzova politika na Australije koja traješe do 1970. godina. Ta im beše argumenti alibi. Nije imame i dožnost, no i sila. Pravo, no i obvrska. Dagi, kreneme na povisoko nivo. Sada čisto filozofski to je interesno prašanje. Može li da se prihvati evolucija ta koga stanova zbor za luge, to spored Vels očigledno može, kako nešto što se ušte traje. Ili poblisko je stojalište to na Eliot, ako veke nikon sami od Gospod ne možeme da bideme postaveni vo toliko inferiorna položba kako majmunikon luđeto. Toga što ima samo jedan odgovor, nema evolucije. Najrazvijenite civilizaciji ne se superiorni, samo se različni od taka narečenite najprimitivni. Patem vo fusnota, termin od primitivni civilizaciji, primitivni luđe i tako na tomu je veke napuštena u antropologijata barem 20 na godini. I se zamenuva so primordijalno. Videjki primitivno sugerira izvesna inferiornost. Znači, tuka probit idejata deka sušnost na čovečko suštestvo ne možeme da gledame od visočina. I to je svega interesna pozicija. Postoji li nekakav način, nekakva, da kažem, makar metaforična komparativna instanca na koja bi moželi da razbereme deka luđeto na vistina se razbira, ne se isti, no se ravnopravno. Toliko što među njih ne može da ima superiornost i inferiornost. Osobeno ne evolucijska. Vidjeki, ako onoj koji stasal do toga da nikom Gospod ne može da bide majmun, go tretirame adekvatno na ta definicija toga što na tamo nema evolucije. To je dostigna do božestven atribut, barem jedan. I tuka nema evolucija. Ima li takvo nešto, kako što rekao, makar metaforična nekoja paralela koja bi poslužila da go razbereme to i da go prihvatimo? Na primjer, kvantitativni odredbi se jasni. Čovjek koji ima 150 kila ne je dva pati poveke čovjek koji ima 75 kila. Čovjek koji je silan i može da krene 100 kila ne je dva pati poveke čovjek koji može da krene samo 50 kila. No možemo da odimo i ponatamo. Bogatiji od ne je poveke čovjek od siromašnije. Zdraviji od ne je poveke čovjek od bolniji. Novorodenče ne je poveke čovjek od onoj što umire. Na smrtna postela, na svoja 100. godina. Cijelo vreme mora da se pretpostavi, zborujem, ako je točno deka nema, mora da se pretpostavi nekakva koncentracija na kvalitet koja ne se menuva i koja ne može da se zgolemi ni da se smali. Koja je u izvesna smisla apsolutna. Ima li takvo nešto među ljudima? Odam ponatamo, durini čovjek koji je popametan, so IQ, ne znam, 168, nije poveke čovjek od nekoj koji ima sosema prosječano 105, 110. I najobrazovaniji od ne je poveke čovjek od nekoj koji je, da kažem, analfabet. I će onda mušte potamo. Ni najdobriji od ne je poveke čovjek ne bi smijel, spored ova definicija, spored ova hipoteza, da bide poveke čovjek od najlošijeg. Vidjeki čovečno to ostanuva nadvor od vlijanjata i na kvantitativnite i na kvalitativnite atribute. Tije se različni, ovo je posilen, ovo je pogolem, ovo je pobogat, ovo je popametan, ovo je podobar. Međutim, nema nikakva varijacija od ta apsolutna veličina narečena čovečki identitet.
Sve to je čovjek. Ako se to prihvati, togaš je ova golem zlostor. Postoji jedno golemo nedorazbiranje. Namerata je dobra, to je saka da pomogne, celio to je program saka da pomogne. No pretpostavka ta je pogrešna. Ti nesi superioran, nemaš ni pravo ni obvrska, ni alibi. Spored toga, cela ta premisa vrst koja je bazirana ova programa i ne samo ova, cela ta civilizacija je sušnost preko misioneri, preko uništuvanja na drevni civilizaciji, preko prinudno voveduvanje na ľuđa koji žive vo svojoj izvorni sredini, vo urbani sredini i tako natamu, to je prikazna koja traje 20.000 godina. Pogrešna etički i filozofski. Postoji li takva paralela? Ja mislim da postoji. Koja je prosto, tako da kažem, može da se vizualizira. To je krugot. Krugot je jedna apsolutna konstanta. Postoje pogolemi krugovi i pomali krugovi. No ni najgolemi od krug ne je potrkalezen od mali od krug. Ne je po krug. Zato što je krugot, kako da je dojdan od ono i svetot na topos hiperuranos, na on je večni, sovršeni, vistini, Platonov svet na ideite. Krugot ne može da se popravi, a ovde pripadja, ovde sve može da se popravi. No evo, jedna geometrijska figura ne može, zato što je sovršena. U ovoj svet ništa ne je sovršeno. Evo je sovršeno. Krugot prosto ne može da bide pokružen. I ti možeš da gi sakaš golemite i da ne gi sakaš malite, ili da gi sakaš najmnogo srednite, a ne sakaš ni golemite ni malite. Ili obojeni crveno, ili naprotiv bezbojni, kakvi sakaš. No ne možeš da im porekneš da se ti je apsolutno identično. Što ako civilizaciji te nese ona što veli Teilhard de Chardin i ako ľuđe to nese ona što veli Wells? Ako sme krugovi. Mal siromašen, ne mnogo inteligentan, nepismen, no krug. Apsolutno ni sovršen. U toj slučaj celiot ovaj film otvara jedna ogromna filozofska dilema koja dobiva argument i vo toa što zašto ovije nećat da go prihvata to, zašto treba so sila. Imeno ľuđe to se veke i kaj utilitaristite mnogo rano ušte pred Sokrat i osobeno po Sokrat neposredno dijagnosticirani mnogo jasno kako su uštestva koji se hedonistički vo izvesna smisla odatkon ubavoto i prijatnoto i begato do ona što je bolka i lošo. Ako im beše lošo tamo kada što živeja i kako što živeja, bi bilo potpuno prirodno da go prihvata to. So dušo da go dočeka. Mnogo indijanskih plemenja, ista ta praktika je vo Sjedinjene državi do 1971. Do 1971. so ustav je zabrane to praktikovanje na lokalni religiji, a ako go prava to, koja će se zagubat neka detaljno vo planinite, ako gi fatata, boti imalo skauti da gi sledat, bile kaznuvane. To spadjalo vo inkriminirani dele. Isto taka bile nasila razdvojuvani, šišani, zabranuvano da zboruvat na svoji jazici, a razdvojuvani da ne može da zboruvat so brat, sestra ili so plemenik. So deceniji. I isto taka od najdobra namera. Daj da im pomognemo. Zašto ovije nećat? Prirodno je da sakaš ona što je dobro. Ne treba da se bide posebno inteligente na to, a to sve koje dete će vidite, kako malce da se bocne bega. Da mu viknete će se rasplače i neće. Dojdi kaj čičko to dojdi, neće više. Dojdi kaj tato, neće. A kamo ovije, ako im je teško, oni bi sakali. Tako što to pokažuva da kad ti razbirat, oti živat, načinot na život koji je niven, i u toj slučaj otpadja cela ova ideja, tako da kažem, civilizacijska, misionarska. Posebno je problematično što je ta bazirana vrzizvesna evidencija koja je pak empirijska, imeno rasnite razlike. Ako sme potpuno isti, zašto toga se jedni crni, jedni beli? Zašto se jedni žolti, jedni vakvi i onakvi? I glavno će vidite deka i toj rasistički prijod, nezavisno svega od
etičke implikacije, se povikuva na nešto što je empirijska evidencija. Razlike postoje. Da li ti je implicirat, duri da je točno implicirat razlike u sposobnosti, što znam, ovije se podobri za sport i za muzika, onije se podobri za... Odnovo se vraća me na ona metafora su krugota. Su umni od bogatiji od i taka natamo, i siromašniji od i bolniji od i zdraviji od... Sve to se kruguje. Iako se različni sposobnosti, ni to jedan ne je poveke čovek, ni jedna rasa ne je poveke čovečka rasa od druga. To bi bila ova argumentacija Eliotovska, tako da kažem. I tu kad svega se otvara celio tvoj problem, znači ako može da se dokaže neka ima razlika na superiornost i inferiornost, pretpostavka, hipoteza, ako može. Da li to mu dava pravo, da li go, tako da kažem, legitimira onoj superiornoj, da go vodi inferiorni od, pak hipotetski, i protiv njegova volja i sakanje, vo podobri od sveta. Da go vodi kon ona vršica na Borot, na Tejar de Chardin. Ima li pravo? Ako ima pravo, koji bi bio argument? U ta konotacija ovaj film pokazuje jedna neverojatna koncentracija na dilemata koja je metaforički izvanredno uverljiva. Ta ograda koja je inako navistina najgolema ograda u svetu, i ta je protiv zajci se razbira, ne je otporna na zajci, a ne otporna, na primjer, na slonovi ili kenguri. Ona je protiv zajci, glavno zato je ta visočina. I ta navistina se protega nekada oko 3.500 kilometra. Ta je metafora na nevidljiva ta ograda za koja zborova od početak, o koja nije mislime deka sušnost oni od ona strana se na neki način zarazeni otuka i naslov na ova izlaganje, leprozni, no nije imame lek. Vistinski leproznite glavno bile vo lazareti smestuvani, vo izolirani, karantin ne, bidejki karantin je od 40 dena. Ovi je se trajno izolirani, vo tije lazareti, Sao Tome ostrovi, na primjer, u Atlantski okean, bea svetski centar na leproznite. Izolirani bidejki nemav melek. Sega, metaforički, ova je leprozno. To se čovječki suštveno možeme da gi izlekuvame. Možeme da gi napravime zdravi i da vlezat neko i od njih vo najmala raka. Zato gi Nevil gleda grbovite, pojatana koža. Možda je metod pogrešen, možda stvarno može da se nešto utvrdi tuka, ako bi bilo točno da postoja tije razlike. Od druga strana, ako se pretpostavi deka je sve to ataka, odnovo ostanuva prašanje to duri i da je ovo i zabluda, imaš li pravo da mu go, tako da kažem, nametneš ona što misliš deka je dobro za neko. Ova je zato film od koje poveke me potresuva od koliko nekoj film su otvoreno neprijateljstvo i zlostor. Omrazat. Ovdje nemate omraza. Ovdje imate jedno dlaboko i strašno nedorazbiranje, koje uništuva život, a koje celo vreme odi od blagost. Vi vidovte kakvi se, on je neguvatelkite. Kako smiruvat? Dojdi, ne plaši se. Malce ima strogost, ali samo za da gi potikne. Sve to je organizirano da gi vospituva, da naučat, da pišuva, da čita, da se molad, održuva dom i taka natamu. Sve to ono što nije mislime da je dobro. I to je blagost koja je postrašna od otvorena omraza. Od ti otvorena omraza dozvolila i strašan revolt. Ovdje nema mesto za to, ovdje ima samo ova što ti je devojčinja go napravila. Možem li da najdam kurtul, da se spasam od ova? Ona ne može da gi mrazi. Se razbira tuka i likotna, ono je tragač od isključitelno suptilno daden. 2-3 nasmevki sugerira da kad to gi pročita. Trikovite na mala tamoli i duri koja kaže, ova je mnogo bistro devojče i ona koga crta po kamenu ti taka poglednuva. No i on se raduva što, to i ne može da dobije ni za godina dena ovog otkačuva. Probation, možda slednata godina. In the meantime i gotovo, go otkači. A ovdje ima sila devojčinja da izbjega tete, on bi gi fatila, ali dovoljno vešto bega da ovoj ne može da vidi deka to na izvesen način im dozvolilo da izbjegat. No,
Nema omraza, nema gnev, a ima strašan raspad odnatra, ima leprozan raspad. Leprozan socijalan, lepra kako socijalan i moralan raspad odnatre, od dobrinata na drugi od koja ne možeš da se spasiš. I to je ono što najblaga forma, gdje čineše životi milioni i milioni ljudi na ova naša planeta. Od dvete, odnosno trite Amerike, severnata, srednata i južnata, preko golemi delovina Afrika, sekako Australija, Nov Zeland, Pacifički te ostrovi, duri sibirski te narodi i tako nadalje. I vo drevni civilizaciji go imate isti, to je problem. Znači, ova ne je vojinstven film, ova ne je film za pokoruvanje. Ovo je izvesna suštinska smisla. Po humanje, bi rekao, po čovečen, ne ona smisla kako humanitaren, kako milost. Baš čovečki. Jedan, što znam, Džingis Khan. Odi se bori. Koja će pobjedi, seče glavi. Koja će pobjedat, mu sečat glavi. Imate jedna čista situacija. Ova je navistina leprozna, ograda koja gideli na neki način imaginarno leproznite. Najlošo je što navistina ne može da se dokaže deka se bolni, ne može da se dokaže deka se inferiorno. Ne može da se dokaže deka je makar jedno čovečko suštestvo, a kamoli cijeli zajednici ili rasi. Inferiorno. A lebdejevo vozduh ta pretpostavlja. Lebdeje i zadušuva i se širi kako jedna civilizacijska infekcija od koja do danas ne sme osloboditi. I danas imame naciji koji predvoda, koji smetat, koji se vršica, Tejar Dešardenovska, koji smeta da ima suvereno pravo to da go pravi i koji de facto gi tretira drugite kako aboriđini. I zanimno dobro im pomaga to i to je prikazka koja traje, ona je najvidno poblaga ovde, no ništo pomalku pogubna. Ova igra na zborovi bidejki vo nekoj jazici lepra je guba. Poleprozna, pogubna. Znači, vo ta smisla si dozvoli ova mala, da kažem, jazička akrobacija. Opasna, loša, strašna, zato što sušnost sega duri i ne zabeležuvame što oni pravi. Tamo be razlikite prenapadni, od nivna sloboda na tije devojčine, najednaš gi turijavo zatvoren prostor. Od spijenja na zemlja ili na granki, vo kreveti, od jadenja što će najdat najednaš čini i tako na to, preupadli ovde, veke negi gledaš razlike. A tije se tuka. Tije se tuka i tije ne razjaduvat, kako što razjaduva guba. Koga spomnav ova drug život. Naprimer, evo, duri do nekade od toga strada i jedan sjajan antropolog, avtorot na La Pensée Sauvage. Znači, divata misla, Levi Strauss. To je ideja ta deka, iako koristat neolitski oruđa, tije ne razmisluvat kao kako neolitski ljudi. Nešto im raboti kokata, zna da misla. Levi Strauss to go veli, misla na divjacite, tije kako da ne mislat, no i tije se logični. Iako nivnata logika je vo mnogu nešta, kako što to i saka da pokaže, različna od našata, no i tije razmisluvat. Moja ta zabeleška odi, kaj nego ostana ta rezidua na inferiornost i superiornost, radi atributo diva. Tije luđe do duše ne se primitivnika, nego ali se divi. I nije zato zboruvame i zapitomi i divi život. Ovije se divi devojčini. No sušnost ne postoja divi i pitomi život. Postoja zarobeni život. Site pitomi životni se zarobeni. Da li na sinđir ili vo kokošarnik. Da li vo štala ili vo trlu. No site se zarobeni. I site tako narečeni životni se slobodni životni. Postojat zarobeni i slobodni životni. Tako i postojat zarobeni i slobodni ljudi. Ili postojale. Sega veke slobodite gi ima mnogo pomalku, ako uopšto gi ima, a onolku koliko gi ima, mislim da kad se site sobrani vo ova sala. Sega ve ostavam da me prašuvate ili da razgovarame, da me podučuvate, vi blagodaram.